11 апреля в актовом зале Чеченского государственного университета состоялась встреча главы Чеченской республики Рамзана Кадырова со студентами ведущих 3 вузов республики. На встрече также присутствовал министр образования и науки Чеченской республики Анзор Музаев, ректор ЧГУ, ЧГПИ и нефтяного университета. Выступая перед учащимися, глава региона затронул проблему молодежи и обсудил пути их решения. В качестве негативного примера Рамзан Кадыров представил сидящим в зале 2 студентов ЧГПИ, вставших на преступный путь, совершив вооруженное нападение с целью ограбления. Именно этот инцидент стал причиной внезапной встречи главы с молодежью. Hersen dostlarım da ona وينو خليشات هون دنيا بو هيك سكين وجه الله عن ديش طان أشوف كيف تقدم كيلو يلا ما يسكنوا يعقش ما يدان بدو ما تيجي دان سيناريو زي شو ريجيسور تقول شو دان يوخ متسفل يا ما تسفل الدنيا واش دوات بيرو ويك يا دان ناتي جوا هالشيء وين بولشتونه ساعات مثل بالله اسمه في جواز مثل يترك شنو أخوات هو عن داس دونه أو يعني سوى ده دونه مش سوى مركح بس يبغى مش سوى سن أو يعني فوق حي ساعتك بس دونه مش سوى ما تعيل شيء ريز وش مش متى كيش عايز شو بابا وصو خي عادات دونه نو شكرا يعني أخذ دوتش بس خوشنا دوتش دقة هما دوسن دو نوتش جوا وقريتشو ولا ديشتك وخبيز نلك معني قربيش ونلش قوي دون لا ديش حدا وشتو أتهم دونا وقال سن بوشارة هم ديشي وما سنت يعرف يو أصلا حاول وين هالشيء يعني شو نجيت العام Yolç met daxilçi noxşi çuğa musu met gariyeşu hauş bu bal boş bu tahandan iş kuat وعطا شينا وش حلقة شيني سرح شنو حلقة تزخديت كيش ويديت حبرنا بو. Также глава республики затронул тему борьбы с экстремистскими ресурсами глобальной сети. Он призвал молодежь не поддаваться агитациям людей сомнительных религиозных убеждений и подчеркнул, что ваххабизму и терроризму не место в Чеченской республике. В ходе встречи Анзор Музаев отметил, что в Чеченской республике функционируют 4 государственных вуза, и в них обучается более 32 тысяч студентов. Он также добавил, что каждый 4-й житель республики учащийся. Диана Джабраилова, Турпалали Мусаев, пресс-служба ЧГУ.